Mayapayabak po kay kayungan. Kingal do iti pagmasosyalan ng Santa Iglesia, ingkapyasan ng pangakonberti ng San Pablo. Kambeda po din kay katamang pasariling kapagnasan kaniting misa, pakiyabetara naman po din makatuking intentions. Ingkapasalamatan na po di Mr. and Mrs. Rodney Claudio and family, Sally Francisco Seller and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez. Kapasalamatan na naman din magwasusi king Aldo Dang Kibaitan, di Janet Mas, Clara Gamboa, Rodolfo Mateo, Agnes Santos. Kapasalamatan na naman din magmasusi king anibersaryo ng karelang kasal di Mr. Alex and Mrs. Alma Kyok. Special intention, Deeds Anita David and family, Paul J. Pilaw, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Mayor Teddy Tumang, Villamor Elazarina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Megan Centeno, Felipe Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, Aida Ocampo, Florencia Mercado, Jesusa Henson Guzman. Para king nananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Father Aristotel, Bernardito, Angelita, Barbara Angel, Antonio, George, Encarnacion, Romel, Benigno Portidays, Pablo, Erning, Ezequiel, Carmelino, Encarnacion, Horacio, Gabi, Alvin, Rainier, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Pamponing anak ang poning banade espiritu, ang ginuman tabeya kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan, kanitingal doing Santa Iglesia pagmasosyane ing pamagbayo ng San Pablo. Kapatay siyanta rin kaya katang kasadanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banala misteryo.
Ginoo ikay memili kang Pablo ban maging talasuyo mo kareng pagano Ginoo pakadudo. Ginoo ikay Jesus ning Nazareth ami bayudub kang Pablo Kristo pakadudo. Ginoo ikay mitubod kareng kaya kang apostol ay panaral ding maya pabalita kareng sa belang tao Ginoo pakadudo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaduluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king biye alanganga. Manalangin tamo, o higpaming mayupaya, ti rumeng ebanghelyo king mabiro gayato, kapamilatan ning pamanaran ng Pablong kaya kang apostol. Ikesa na magmasusi kaniting pamagbayo na king kasalpantayanan, atok yan miyasa king pamanatad ng patutu king kaya kang katutuan. Itiyaduan mi king kapamilatan ning Ginoming Yesu Kristo ang anak mo, amabiat magari kambemot ning banal Espiritu, metong mo king panga Dios, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Pablo sinabi na karing tao, metong kong Hudyo, bayit karing Tarso ning Cilicia, dapat meragul ko keti Jerusalem at meging estudyante na kong Gamaliel. Dinalan ko king maigpit apamagsani king batas ting kaya katang pipumpunan, at meging tapat ko king Diyos, antimonong makanano kayong tapat, ikayong atsyungin ni Keti. Ligalig kula at pematering taong tutuntun king dalan ay ti. Pindakap kula, babayi at lalaki at pepasukol. Ing matos saserdote at ing kabilugan na konseho, apatunayan daking magsalita kong tutu. Tinanggap kong kasulatan karela para karing kapatad Audyo karing Damasco. Inyami paras ko karin, ban pandakpan kulo ring taong deti,
at ibalik ko lang makagapos keti Jerusalem, balang mi parusan. Kabang maglakbe ko at nilalapit na karing Damasco, bandang kagtuan Aldo, ing meto nga maslag asala iba't banwa kinislap bigla king makapadurot kanako. May nabuko king gabon at dimdam ke ing metong asiwala. Nga nang magsalita kanako. Saulo, Saulo, bakit liligaligan mo ko? Nino ika, Gino, nga kong kinotang. Ako, Jesus ning Nazaret. Ako, ingke kang liligaligan, nga nang may kibat ka na ko. Ikit da ring taong kayabe ko insala. Dapot era dimdam ing siwala nitang magsalita ka na ko. Kitang ko po, nanang sukat kong daptan Gino, nga naning Gino ka na ko. Mibangon ka at malaos kang lungog Damasco, at karin sabyan dake ka ing sablang telaga ng Diyos para daptan mo. May bulag ko king mas lagasala, inya tinaid da ko gamat din kayabe ko, at tikira kong linog Damasco. Ating metong nga taong milagyuan Ananias, metong iyang taong reliyoso, at tutupad king kakatamong batas, at tutureng gagalangan ding sablang udyo, amanok nangan karing Damasco. Pintalana ko at lepitan. Kapatid Saulo, manakit kang pasibayo. At kanita mo rin menakit kong pasibayo, at linawe ko kaya. Nga nakanako, in Diyos daring kaya katamong pipumpunan, pinili na kang makakilala king kayang kaburian. Manakit king banal ng talasuyo, at damdaman meng magsalita king sarili ng siwala. Uling maging metong kang talapatuto, ban ipamalita mo karing sablang tao, ing kaya kang ikit at dimdam. Inyangeni, nano ba ing panayan mo? Mibangon ka at pabinyag, at mawas laring kaya kang kasalanan, king kapamilataning pamanyaos mo, king kaya kang lagyo. Ing amano ng Ginoo. Salamat kay Diyos. Munta ko king mabilo gayato at panaralye ing mayap abalita. Matako king mabilo gayato at panaraleng maya pabalik. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryanyesa, puryanye ikayong sablang tao, ketiking yato. Matako king mabilo gayato at panaraleng maya pabalik. Uling maragul ing lugod na kaya katangan, at king kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Matako king mabilo gayato at panaraleng maya pabalik. Ako ing memili kaya kayong iba't kinyato, nga naning Ginoo. Ban lumwal at pasimunga, karing bungang manatili. Mantabeya kaya kayo, At kaya ka ang tinuloy. pamipasyag
king Maya Babadita, agbang kang Marcos. Pepa kiti Jesus, kareng labing metong at sinabi na kareda, munta kayo king mabido gayato, at panaradye ing Maya Babadita, kareng sablang tao. Ing ninumang maniwala at pabinyag miligtas siya, dapot ing ninumang maniwala mi parusan niya. Karetang maniwala, mayakit dareting mayupayang tanda. King dagyuko makapalwal ng demonyo, makapanyabi ng aliwang amano. Agyang talnando ring ubingan o makainom ng lason, ela numano balang. Itumpakdo ring gamat da kareng masakit, at deti kumayap da. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, Mayap abak po kaya kayungan, maya payabak po ang nung lawantada ring adwang may basang pamamasa kanitingal dong iti, ring datang da bala mo naman imposible. Dahil era bala mo makatutwanan at era masyadong usual king mismong pamandalawi at pamakiramdam na ning metong atawo. Itang isawdo, manakit siyang sala, at kay batatin niya kanong damdaman. That's not very usual. Posible sabihan nyo kang sawdo, kokoronting ne. Ala na kaking sarili mong pamanisip. Kabud mo na mo sabihan natin kang daramdaman na salita, at kay batatin kang sabihan, amenakit kang sala. Makanyan mo rin king kaya katamong ebanghelyong eni, nga nang sasabi ni Ginutang Jesucristo, kareng maniwala, mayakit dareting mayupayang tanda, makapagpalwalang demonyo, minum lamang lason, nelam mate. O hingkutang ko, ni na mga matinong pamanisip, na makantaya kasimpli, itang mismong bagay nga ito. Sige mo, pen, dyan dakang lason, nung maniwala ka, minum ka, kapin mate, nung maniwala ka. Diba? It's very much impossible. Pero inyapin makaninila kadikdik o makaninila pang istorya rening bagay nga reti. Bakit? Uling rening bagay nga reti may gawa lang makanining paralan na pang istorya because iraring defining moments. Defining moments king bienang saudo, defining moments sa ning metong atalapaniwala king apong Gino. At retang defining moments talaga nga reta, lagi lang mabulaklak. Lang mabulaklak king amano, mabulaklak kareng miyayaliwang bagay-baging may nga palyari king karelang pamibiyebye. Halimbawa na mo po, ring aliwa kaya kayo nga da, o nung nangan nyo na bakit komeg bayo, mi kamilagro po kasi diba? Mi kamilagro na yung kanakong pengari, may saleseya, na anong nuka rin, may doktorya o may check-up ya na yung kaya na, cancer ya, stage 4 na, critical na. Kinayap ya po, inamigbayo ko naman. O hingkutang, ni makapaniwala kita. Nung ordinaryo kang mimisip, stage 4 na, kamatay na ka talaga. Pero because it is a defining moments, rening defining moments areti, talagang masanting lang king biye. At uling masanting laking biye, paulit-ulit talang babalikan, at itala mo paulit-ulit pababalikan. Iraring mamyedalan kaya katamo, bahang kanite ituntun tayo ulit yung kaya katang sarili king masala, at ituntun tayo ulit yung kaya katang sarili king mayap, at ilapit tayo ulit yung kaya katang sarili king apong Gino. Kaluguran kong kapatad, bado ko po, aliwa mo po San Pablo, ang pore ni nga manwana ni Ginutang Jesucristo ng Apostol, ring ating defining moments king karelang pamibiyebye. We all have a defining moments in life. Karakalda po rin. O nang minsan etala mo po akakit, uling isipan tamo simplida. Pero potang kaya katalang piganakan,
at kaya katalang namnaman kaya katang pamibiyebye, akit tamot akilala tamo, na yung Diyos tunay ang maganaka, lawan niyo man, dumine ka king kaya kang sarili, at eka mo dumine king kaya kang sarili, marine ka king apong Ginoo, inyainggawan mo samasan mo yung kaya kang sarili, ilapit mo yung kaya kang sarili king Diyos, magpakakayap ka, ampong magpakabanal ka. Kaya kanitingal do, ining panagkatda kaya katam nining kapag masosya ng San Pablo, pantunan nyo retang defining moments yuking die. Itang anong nuka rin, ikit siya yung masalang masala, o may karamdam ko muring boss na ni nga pong Gino, o may paramdam ya kaya kayo nga pong Gino, pantunan nyo reta, uling ira rin maging inspirasyon nyo, ira rin maging gabeyo, at ira rin mamye motivasyon kay balang metong at metong kaya katamo, ban gawan nung nanong gusto, gawan nung nanong mayap, at magpakatatag nung nanong maning dalanan tamo, king kaya katang pamibiyebye. Uling lagi tang isipan, metong mo, tunepin, mayap yung Diyos, at uling mayap ya, agyo kong magpakakayap, agyo kong kumayap, at agyo kong muring lumapit at magbayo para king apong Ginoo. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoy pagkalub mo kaya kaming debosyon ng San Pablo. Ginoy, pagkalog mo kaya kami ang debosyon ng San Pablo. Para karing dakal akayanakan alalaki at babae nga usanang Yesus. Lantaran de sang tukyan at ipasyag de in kayang maya pabalita, kambening upaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy pagkalub mo kaya kaming debosyon ng San Pablo. Para karing milyon-milyon adaranas pa nga destiero, o gero, sakit o takot, manano na sang dakal atawang mayap kalub, iatad da karela, intula at sala ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy pagkalub mo kaya kaming debosyon ng San Pablo. Para karing pamuntok ning iglesia at ding gobyerno, amamitbit maragul aupaya, dinanongan sanang inspirasyon ning ebanghelyo ng Yesus, banpisan metong doring sablang tao at bansaking kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy pagkalub mo kaya kaming debosyon ng San Pablo. Ngeni aduan taming sarilitang kapagnasan. O mayupayang igpa, ikintal mo sana king kaya kaming kaisipan, deng miyayariwang makapagmula lang dapat mo king kaya kaming pamibiyebye. Ban kapamilatan dareti, mipalapit kami kaya ka, at maging tunay kami muring mayap. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lord.
Manalangin kayo, kaduguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. O igpaming migdalang ng Espiritu mong sinawag kang San Pablo ng Apostol, bani panaran na yung kaya kang upaya at ligaya, katma na kesa naking sala ng kasalpantayanan, kabang pagmasosyan meeting banal na Eucharistia, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, iyat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa Diyos, king alanganggat lubos mayupaya, iking pastula parating mamantabi at didingap king kaya kang kawan, itiyeng gimpanan ng katungkulan ning kaluguran mong anak at pastul ding sabla, ding apostoles ilang kayang kasaup, antimong pastul aman matnube king kaya kang iglesia, ulinita kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, dahil makiabi kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi, banal, banal, banaling Ginoo, tunay kapin banaloig paiking panibataning sablang kabanalan, urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, pirasunet binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kwanan iti kongan at kananye, uling itiyeng katawan ko amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kwanan iti kongan at minumko kaniti, uling iting kadis ning daya, kuing daya ning bayang po nalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabda, ban kaya tami patawaran na rin kasadanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan mi o igpaing kamatayan at pangasubli ng mebiyan ning anak mo. Daraon mi kaya kay ting tinapyan ning biyating kadis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakong babaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan mi oig pahing Santa Iglesia among makadaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo da naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sa naking maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kaya be ng Mariing Birhen Duning Diyos, kaya be ng San Jose kayang esposo, ring apostol, isan Pablo ding sablang banal, at inupad kiman mong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan na kamben at kaya,
igpang mayupayang tutu, kagumning banade espiritu, pupurian dakat parangadan manggaman king ananganga. Kapanadigan at lugod, mahusta king igpa karingamanong tiro ng Jesus kaya katamo, igbangi. Pabano, misang ganay lagyo mo, dahil kaya kami kayarian mo, may paminuan ng ulong mo, kaya sulit, yung kakananli, kinaldol, yung kaya kami kinaldol, ang palipatado, kaya kami dinsalan, kaya ka, ang din pamatao, may karinli kasala, kaya kami, mga kaya paisaw, ikintuso, ikapos mo kami sa sablang marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadodo mo, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kadigadigan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kain kaya riyan, ating kayo pa yan, ating ligaya hanggang. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan nadakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ding kasalanan mi, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang panbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king nalanganga. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo, At kaya kaan, ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan. Kordero ng ang Diyos, Diyos sa milalako king kasalanan ninyo ato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ninyo ato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ninyo ato, bibiyam kaya kami king kapayapan. Niyo'y Kristo, ang Kordero ng Diyos, niyo'y minalako king kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaos king apunanan ng Kordero. Yan ako matangkad-tangkad kaya ka, dapat yugas kayo naman at kumaya.
salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod buhat lingap. Salamat, King pagmamahal at pamaningat. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. Ginong Dios, kitmon maing nuan ay Apostol Pablo king lugod para karang hanggang komunidad ding kaya kang talasal pantaya, mananasanang ing sakramentong tinggap mi, sesena karing puso ming lugod ng San Pablo, king kaya kang badayan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon na metam king lugod ng Kristo. Salamat